Crnogorsko veče u Novom Sadu obeležit će lep i bogat kulturno-umetnički program, prožet pesmama, igrama, besedništvom, glumom i mnogim drugim sadržajima koji će predstaviti bogatu riznicu crnogorskog stvaralaštva. I mislim da oni pojedinci koji budu došli te večeri da će biti izuzetno zadovoljni sa onim što će imati da vide. Šta da vam kažemo o toj večeri, to će biti jedna višeslojna kulturna manifestacija sa jednim posebnim osvrtom na povezivanje svih pripadnika crnogorske nacionalne zajednice po čitavom svijetu. U bogatom kulturno-umetničkom programu između ostalog učestvovaće Kulturno-umetničko društvo sa Cetinja, pljevaljski tamburaši, guslari, glumci, kao i čuveni muzičar, bubnjar Dragoljub Đuričić. Na konferenciji za novinare saopšteno je da je Udruženje Crnogoraca iz Novog Sada od vlade Crne Gore dobilo značajno priznanje, nagradu za kulturu, a predstojeće veče biće jedno pravo kulturno veče, a Novi Sad će biti prestonica kulture crnogorske dijaspore. Crnogorci u Novom Sadu, iako malobrojna grupacija i mala zajednica, dali su značajan doprinos novosadskoj kulturnoj sceni. Na to smo se mi oslonili i ovo veče smo naslovili, jer to veče će Novi Sad zaista biti prijestonica kulture crnogorske dijaspore. Ovo crnogorsko veče će biti veoma posebno za nas, jer ćemo prvi put raditi live streaming putem YouTube-a. Želja je bila da spojimo i da prikažemo udruženje iz drugih svetskih gradova širom sveta, koje su njihove aktivnosti, šta oni rade, i da na taj način predstavimo našim ljudima koje su udruženja postoje u svetu, također da njima predstavimo šta mi radimo ovdje. Skup u Novom Sadu biće jedan od najlepših i najvećih skupova Crnogoraca u Srbiji. Pored brojnih gostiju očekuje se i prisustvo državnog vrha Crne Gore, kao i najvišeg zvaničnika grada i pokrajine. Dobro nam došli i u dobru se vas da viđali, poručuju iz Udruženja Crnogoraca.